Ni iminsi mike tubagejeho inkuru ivuga ku gahigo Meddy yaciye ko kuzuza miliyoni y'abamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Uyu munsi Intego TV tugiye kugaruka ku bahanzi bagera kuri 20 mpuzamahanga batambutswe na Meddy. Kuri urubuga Meddy yeretse igihandure abahanzi bakomeye barimo Luga muri Nigeria, Joboy muri Nigeria, Mr P nabo no muri Nigeria, na Stisi muri Afrika y'Epfo, na Sarkodie wo muri Ghana, abahanzi bakomeye mu muziki wa Afrika. Tutibagiye ko hari n'ibitaramo bajya bategura bizenguruka isi, ibintu byerekana ko umuziki nyarwanda ukomeje gutera imbere umunsi ku wundi. Ndagusaba gukora subscribe kuri Intego TV. Umuhanzi nyarwanda Ngabo Medard Jobert wamamaye nka Meddy yatambutse abahanzi bayoboye umuziki wa Afrika biratungurana cyane. Intego TV tugiye kugaruka ku bahanzi mpuzamahanga Meddy aherutse kurusha ababakurikira kuri YouTube, abazwi nk'aba subscribers. Mu minsi ishize nibwo Intego TV twabagejeje inkuru ivuga ku gahigo Meddy yaciye ko kuza miliyoni y'abamukurikira kuri YouTube. Guca aka gahigo byatumye umuhanzi ajya mu mubare muto w'abakomoka muri Afrika y'Iburasirazuba, ndavuga akarere u Rwanda ruherereyemo, babikoze ndetse abo mbere mu Rwanda no mu Burundi. Ubigezeho ibintu bishobora kuzafata imyaka kugira ngo twongere kubona undi muhanzi ubigeraho. Nyuma yo guca aka gahigo, Intego TV twifuje kumenya abahanzi bakomeye mu muziki wa Afrika bashobora kuba bataragera kuri aka gahigo, ku buryo nk'u Rwanda twajya twicara twikomanga mu gatuza ko nubwo tudatumirwa mu bitaramo bikomeye cyangwa ngo twegukane ibihembo mpuzamahanga, hari icyo umuziki wa Afrika ufite kutumenyaho. Hari benshi bashobora kubibona nk'ibintu bidahambaye, ariko nk'uruganda rukiri kwiyubaka, kuza miliyoni y'abasubscribers bishobora kuruta kwegukana ibihembo bikomeye. Hashize igihe kitarenze imyaka 4, ndavuga mu 2018, abanyarwanda twishimira bikomeye ko umuhanzi nyarwanda yujuje miliyoni y'abarebye indirimbo ye ku rubuga rwa YouTube. Bityo rero kuza miliyoni y'abasubscribers kuri urubuga rusanzwe rutunze benshi runabagahurira bikwiye guhabwa agaciro kenshi cyane kuko bitaramenyerwa. Umuntu agendeye ku muvuduko umuziki nyarwanda uriho, birashoboka cyane ko mu gihe tutivumbuye abahanzi bacu bajya bacu tuduhigo ku bwinshi. Kuri urutonde kandi hari abahanzi batwara cyangwa batwaye ibihembo mpuzamahanga, hari n'abatumirwa mu bitaramo bikomeye ariko bataragirirwa icyizere na rubanda rurenga miliyoni ngo bakurikire kuri YouTube kandi mu itangazamakuru bafatwa nk'ibikomerezwa. Kuba abantu barenga miliyoni baragira icyizere Meddy bakamukurikira ni ibintu by'igitangaza cyane kandi byagakwiye kutwereka ko umuziki nyarwanda ukomeje kwambuka imipaka. Reka duhere muri Afrika y'Iburasirazuba. Mbere na mbere reka mere ku itsinda rya Sauti Sol rimaze imyaka 17 mu muziki, rikomoka rikanakora umuziki mu gihugu cya Kenya. Iri tsinda rirakomeye ku rwego mpuzamahanga kuko riserukira aka karere turimo inshuro nyinshi mu bitaramo n'ibihembo mpuzamahanga nka MTV, BET, Afrima ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri ibi iri tsinda ryegukanye byinshi, muri ibyo banakora ibitaramo bizenguruka imijyi ikomeye mu isi irimo za Londres muri Amerika, ibintu byabo bakizina ku rwego mpuzamahanga. Iri tsinda rikubutse mu Rwanda mu gikorwa cyo kwita izina. Nubwo iri tsinda ryitwaye neza bigezaho abantu miliyoni ntibarabagirira icyizere ngo bakurikire kuri YouTube, ariko icyizere ni cyose kuko kugezaho nkore iyi nkuru bakurikirwaga n'abagera ku 950. Bivuze ko Meddy umaze imyaka 14 mu muziki abarusha 50 birengaho imisago. Abandi bari mu muraperi Khaligraph Jones uri mu bakomeye muri Afrika, agakomoka kanakora umuziki we muri Kenya, akurikirwa n'abagera ku 652. Bebe Cool muri Uganda umaze imyaka myinshi mu muziki, akurikirwa n'abagera ku 220 n'abandi benshi bagiye batandukanye muri aka karere. Muri aka karere kandi hari umuhanzi Inosbi wo muri Congo Kinshasa uzuza amasitade akomeye mu Bufaransa no mu Bubiligi, akurikirwa n'abantu 935 ndetse na ya Elvis ukorera umuziki wo mu Bufaransa, akaba umunyekongo wabigize umwuga mu kuririmba, akurikirwa n'abantu 424 kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru tariki 20 Nzeri 2022. Urutonde ntabwo ruri bugaragara abanzi nyarwanda cyangwa abarundi ko Meddy ari we muhanzi wabigezeho mbere yabo bose bo muri ibyo bigo byombi. Meddy kuza miliyoni byatumye yongera ku rutonde rw'abahanzi barimo Diamond Platnumz muri Tanzania, Harmonize, Rayvanny, Mbosso, Alikiba, Zuchu, Eddy Kenzo
n'abandi bake babigezeho, akaba umunyarwanda rukumbi ubigezeho. Reka twikoze muri Afurika rusange, turi abahanzi media yatambutse basanzwe bitwa ko ari abahanzi mpuzamahanga. Ubwo nakurikirana iyi nkuru nahiye ubwoba bwo gusanga hari abahanzi bataragera kuri aka kagero kandi begukana ibihembo bikomeye, ndetse bagategura cyangwa bakitabira ibitaramo mpuzamahanga. Bamwe muri bo ni abahanzi batumirwa bagahabwa akayabo kabarirwa muri za miliyoni mirongo. Nubwo iki atari cyo kibazo, ahubwo bigaragaza ko icyo cyo gihe umuziki nyarwanda uhabwa icyubahiro ukwiye. Nubwo umuvuduko wa Meddy wo gushyira hanze ibihangano bishya ari muke cyane, urutonde ruriho abahanzi bashobora kumwiyungaho vuba, abandi bikagaragaza ko bizafata igihe kugira ngo bace akagahigo bahabwe Diamond Button, igihembo cya YouTube gihabwa abujuje miliyoni y'abakurikira kuri YouTube. Kuri rutonde hariho abahanzi bagezweho barimo Joboy wo muri Nigeria ukurikirwa n'abantu 960. Uyu Joboy ari mu bahanzi bake begukanye ibihembo mpuzamahanga, agahatanira ibindi, akitabira ibitaramo mpuzamahanga. Kugeza ubu akubutse mu bitaramo bizenguruka isi yarari gukora. Uyu musore ubarizwa muri Empower Africa y'umuhanzi Mr Easy uri kubarizwa mu Rwanda, ari mu bafite igikundiro gihambaye muri Afrika. Undi turi bugarukeho ni Luga ukunzwe mu ndirimbo Girlfriend, Snapchat, Dior n'izindi. Uyu akurikirwa ni 625. Adekunle God nanone wo muri Nigeria, umugabo wa Simi, akurikirwa ni 375 n'abandi batandukanye. Yewe naho ko watunguwe niko nanjye natunguwe. Mu bandi media yatanze kuza miliyoni y'abasubscribers bari ku rwego mpuzamahanga barimo Timaya uherutse gutumirwa mu Rwanda ukurikirwa n'abagera ku bihumbi 745. Hari kandi Teni ukurikirwa n'abantu 510. Hari kandi Mayokon ubarizwa mu nzu ifasha abahanzi ya DMW ya Davido, uyu akurikirwa ni 220 bonyine. Aba bose ni abahanzi bigoye kumvisha abakunzi b'umuziki ko barushwa abasubscribers n'umuhanzi nyarwanda Meddy. Nubwo ari benshi ariko sinasoza nagarutse ku mazina yantunguye kurusha yandi, arimo umuraperi Sarkodie wo muri Ghana umaze imyaka 17 mu muziki. Yakaba umwe mu bahanzi ba mbere muri Afrika begukanye ibihembo byinshi, dore ko afite ibihembo 106 birimo 2 bya BET, 26 bya Ghana Music Awards, kimwe cya MTV, ndetse n'ibindi 20 bya State Music Video Awards n'ibindi byinshi. Uyu muraperi akurikirwa n'abantu 888. Harimo kandi Rotimi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagira inkomoko muri Nigeria. Uyu mugabo warongoye umuhanzikazi Vanessa Mdee wo muri Tanzania, akurikirwa ni 934, mu gihe akora umuziki wo muri Amerika agakorana n'abahanzi bakomeye mu isi. Abandi barimo Peter Okoye wo mu itsinda rya P-Square ukomoka muri Nigeria, uyakurikirwa ni 541 byonyine kuri YouTube. Nyuma nateye akajisho ku muraperi Nasty C wo muri Afrika y'Epfo wubatse izina rihambaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku mugabane wa Afrika, nsanga akurikirwa n'abantu 991. Ni benshi cyane, ariko ndizera nashidikanya kuri urutonde naguteguriye rukweretse ko umuhanzi nyarwanda harahamaze kugera, ndetse ko akwiye kubaho. Meddy waciye akagahigo bwa mbere mu Rwanda no mu Burundi yahinduye umuziki, kuko ubu agiye kujya ko ruhimbaza Imana nk'uko inkuru mperutse kubagezaho ikubiyemo ibimenyetso byose bibyemeza. Iyo nkuru igaruka ku cyemezo Meddy yafashe cyo guhindura umuziki akajya muri gospel, icyemezo shidikanyaho ko gishobora kuzagira ingaruka ku muziki nyarwanda ndetse no ku muziki yakoraga ku giti cye. Komeza ubane na Intego TV ukanda subscribe.